Nshuti bakunzi bamfata ikiganza TV turabasuhuje. Ni Uwamahoro Donati muvugana. Mbazanire noneho uyu munsi ijambo ry'ubwenge. Ese ijambo ry'ubwenge ry'uyu munsi rihata iki? Riratwigisha iki? Mukurikira. Ijambo ry'ubwenge ry'uyu munsi nabateguriye riragira riti umushumba n'ikirura. Ni inkuru y'umushumba n'ikirura. Habayeho rero umwana umwe wari umushumba ariko akajya kuragira ahantu haba ikirura. Murabizi rero ko ikirura n'amatungo cyane cyane intama bitumvikana. Sebuje rero w'uwo mushumba yari yaramubwiye ati kubera ko uragiye ahantu kure kandi hakaba haba ibirura, igihe cyose uzahura n'ikibazo ugahura n'ikirura uzavuze induru hanyuma abaturanyi baze kugutabara. Ariko wa mushumba ntabwo yari umwana mwiza, yarangwaga n'imico mibi cyane cyane kubeshya. Burya rero kubeshya abana ni ibintu biteye byiza pe. Umunsi umwe rero aragiye aravuga ati kanyinisha abaturanyi babwire yuko ikirura cyaje gutwara intama za databuja. Aratangiye arakomeye ati yemwe ikirura cyaje ni mu ntabara, ikirura cyaje ni mu ntabara. Abaturanyi rero baho yaragiraga baraje birukanka nta macumu n'imihoro n'amabuye ngo bice ikirura. Bahageze basanga umwana yibereye mu giti arimo yisekera yishimye cyane. Baramubaza bati se byagenze bite? Ati nagira ngo ndebe uko mwitwara. Baragenda. Bagiye umwana arakomeza akora akazi ke ko kuragira nkuko bisanzwe, aragira neza ntibisanzwe. Haciye iminsi mikeya arongera avuza urwamo nanone ngo abaturanyi baze kumutabara. Ikirura kiraje ati yemwe nanone ikirura kiragarutse nimuze mu ntabare. Baraza nkuko byari bisanzwe bitwaje byashoboka byose kugira ngo bice ikirura kidatwara intama. Bahageze basanga noneho umwana arimo gutonora umuneke yirira yishimye, basanga nta kirura gihari. Kera kabaye noneho ikirura nyirizina kiraza koko, kiraza kimeze nabi. Umwana akibonye ahinda umushyitsi aratitira yurira igiti. Yurira igiti avuza induru cyane ati yemwe mu ntabare, ni murantabare, ikirura kiraje. Aho rero abaturanyi bari baravuga bati uwo ni wa mwana ukunda kubeshya, n'ubundi buriya arabeshya, ntibagira aho bajya bigumira mu rugo. Ikirura kiraza kirya za ntama zose kirazimara. Umwana nawe aho ari kubera ubwoba aharuka mu giti yikubita hasi arapfa. Sinjye wahera hahera umushumba n'ikirura. Isomo rero twakura muri iyi nkuru ni irihe bana banjye? Isomo twakuramo ni ukwirinda kubeshya. Iyo umuntu afite ikintu akora nk'ingeso akaba yarakimenyereje buri gihe, abantu baravuga bati niko byahoze n'ubundi uwo nguwo asanzwe abeshya, n'ibyo avuga ni ibinyoma. Ukaba nka bya bindi byo kuvuga ngo umwana murizi ntakurwa urutuzi. Umwana murizi ntakurwa urutozi. Twirinde rero gukora ingeso zihoraho kugira ngo hato abantu batazatwitiranya n'ibyo dukora bitari byiza. Murakoze naho ubutaha.